ngiphethe ingovu upewulami uzamlandela into zikasikhukhula ziyasebenza suphethe umuthi mantombazana kwethu siyakhona ukukusiza sikunika ibhodlela ushaya emashiyeni ukhulume nefoni yakho ngendlela ocofa ngayo na umuthi usegazini. Oh okay. Woza mama mina ngomncane wala ekhaya ngumdlu nje impela omncane uma ngabe ubona ukuthi nizikhambeli kahle nesoka liyahamba noma endlu yaphela nomshado uyaphela mina ngithokoza kasikhukhula and nomvusa nkunzi umfazi angaphuma hamba thola amashende suphethe. Hey man Sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla baba wamthesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela eNingizimu Afrika kumhlaba wonke jikelele nibekelelwa eshidele emhlopho MC Pholobaso Andile wakaNgcobo angihambi kedwa ke ngihamba ke nokaMasango unkosikazi kababa uSikhukhula inyanga yaziwayo ke umhlaba wonke jikelele naphesha kwelwandle abebehleli ngokuyihlupha bethi dokotela silekelele namhlanje basele bahlupha amakhosikazi ayo umamncane ke wakulesi sigodlo umamncane walendoda engikhuluma ngayo umamncane wakulomhlaba olinganayo kodwa ngengqondo nangomuthi bakhulu khona mase behlangene benzela abantu izinto zenzeke kodwa ngifuna ukuncoma kakhulu ngifuna ukugcina nje esigabeni sokuthi wena ozofonela mina uncome kakhulu emva kubo sunyathelile la asikwamukele Masango sikubingelele ku Siyaviva TV1 sikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya. Ngiyanibingelela Ningizimu Afrika okwamhlaba uyalingana MC Pholobasi kwasikhukhula njoba ngingala ngiphethe ingovu upewulami uzamlandela ama-perfume yayizalukaza kudala othi mufake eboxini uthi ayikhiphe iphini vunika ugoga yohola uzali shayela enye iperfume njoba ngila ngizokhuluma ngokuthi sikhuluma ngendaba yegambling. Igambling siyakhona ukukwenzela khona ke la sike saba nenkinga omunye umuntu wathi yena akakusebenzisi lokho kwebhodle okwesigubhu siyayikho enye indlela singamsebenzisela ngakho sathi na yes sinayo indlela ukuthi sisebenzelisele isigujana esincane sokuthi singaveli ngendlela wena ongafuni ngayo siyayishaya igambling uma ufika kwigambling uphethe u20 rand kunomunye umama osincomela impela wathi uyancoma ngokwegambling wafika kwigambling aphethe u500 rand wamukasa no3000 rand wahamba wayothengisa ishebo uthi waye ngenalutho endlini wahamba wayothengisa ishebo okusho ukuthi into zikasikhukhula ziyasebenza suphethe umuthi mantombazana kwethu ngoba ningibona nje ngiphethe upewulani into ekupewula hayi ngoba ikupewula ngoba ikubulala ikupewula ngokuthi uthola impilo manje sokunento okuthiwa thatha lento kuyaphileka thina kodwa asinako ukuthatha into siyaphileka siphethe ingqabo zesihlahla uma ufika kwigambling kuqhela ngishiya ikhulu kuqhela othisha kuqhela yonke into igambling nje imelane nawe uzuthi how win and lose ubonisa uthola imali ongakazi ukwazi ukuthi uyithole kuphi sikhuluma ngendaba yegambling mana ke Masango uthi umuntu mina ngiyazazi nginezono nje ngingcolile nginukela ngikade ngibulala abantu ngene emajele kodwa sengifuna ukuphila kahle manje imali le ngayakha ngobubi yebo kodwa ngifuna ukuthi ngoba mangifesa ngenxa yamathathu wagcwele umzimba ngisaqasheki yebo and futhi nenkampani azingifuni ngoba ngine bad record ngiphume ejele yebo ngifuna ukuthi ngigembule kuphela into engicabanga ukuthi yona ezongifakela imali umbuzo uthi yini angayenza leyo muntu engasondelana kunina angasondela kithina ngokuthi afune indaba yokuthi ufuna ukuphuma empini yobugebengu thina ubugebengu asinabo sifuna umuntu o straight ozokwenza into ngoku straight asikwazi sithi ambontshontshi zokuvala icala lakho cha asikwazi sikwazi ukuthi thina sikwenzele into oyifunayo wena kodwa hayi into esesithi okusho ukuthi nanoma ngawumuphi umuntu ofuna izinto zokugembula akeze la ekhaya siyakuthola inhlanhla iqala emva kwesikhathi singanani ukusebenza lento 7 days
siyakusebenza emva kwalokho uzohamba ekhaya usolinda 7 days bese uyahamba ekhasini sinika iwasho sinika amagxolonke sanikwa umkhulu isikhukhula saphila asenzele akwenzele ngokomoya uzothi omunye umuntu ke igambling isiphilisa abantu abaningi abakhisimise ngingazibona yini ngiyisicebi ngenxa yegambling ukuzala noma ngogcina ngikweni imali eshebo kuphela u3000 no uyawakha umuzi umuntu umelela unamaphupho umuntu umelela unamaphupho awafisayo ungawakha umuzi yonke into nje esempilweni yakho oyifisayo esengqondweni yakho nesempilweni yakho uyakhona ukuthi we afford yes asibuke ngeselibanzi manje sijule yes ngifuna ukucheck ukuthi uma ninginika lo muthi wegambling ngiyaya yini ukuyogembula ngikuma period mangumuntu wesifazane nanokuthi ngiyawusebenzisa yini ngikuma period asikho awukhona ukusebenzisa umuthi sikuma period ngoba kwanathi sila kwamhlaba elingana singomama esahamba singene ezulwini asikhona ungena esigodlweni uma sikuma period ngoba siyazi ukuthi wangena kwi period thinta umuthi iphelile indaba yakho awuna umuthi ubulele yes anikhethi yini ukuthi lokho kungobantu besifazane lokho kungabantu besilisa wonke umuntu igambling niyamenzela wonke umuntu siyamenzela nje igambling uthi omunye mina ngigembula efonini angiye ekhasino ningakwazi ukungisiza yes siyakhona ukukusiza sikunika ibhodlela ushaya emashiyeni ukhulume nefoni yakho ngendlela ocofa ngayo na umuntu usegazini oye ekhasino naye futhi kuyamlungela yes khona abadlala amakhadi khona abadlala inuka khona abagembula nje ngalento yokuthi bona kufanele beshove amadayisi kuhamba kanjani lapho siyabanikeza nje umuthi bageze sibanike ibhodlela gcoba ngelanga uya lapho efuna ukuya khona Ningizimu Afrika sila kwamhlaba uyalingana emakhanisa esigodlweni sikaDokotela uSikhukhula ngiyafuna ukuthi singawapholisa amaseko kodwa sibe sesigabeni esithi kaMasango awusilamlele la abantu besifazane baphelele umendo take us through ngifuna ukuthola ukuthi yini nayo engenza ukuthi indoda idedele uwallet yini nayo engenza ukuthi indoda iyeke ukuyolala le kude engazi khona ngoba phela angimazi uma mncane ngiyimi ngedwa nje kuyena sishadile kodwa akalala la endlini ake usitshele lezi zinto eziwuthu nje ukuthi ngifuna dedele phela uwallet ngifuna futhi ukuthi alale la ekhaya hayi woza baba woza mama mina ngomncane wala ekhaya ngumdlu nje impela omncane uma ngabe ubona ukuthi nesikhambeli kahle nesoka liyahamba nomendo uyaphela nomshado uyaphela mina ngithoza kasikhukhula sihleli nje thina la sihleli sakhandiwa woza nawe sikhande ngalento nathi basikhanda ngayo sizokushaya lezo ingcabo lezo uma ungayifuni ingcabo ngoba kunye isikhathi abantu esithandana nabo babuye babe namafake ukuthi bona bafuna ukubona ukuthi kanti lona yini washisa kangaka kwenziwa yini woza mina ngithi woza kavutha bhe woza kamvusa nkunzi kasikhukhula kamhlaba uyalingana siphethe ingcabo zokuthi indoda ibuye kuwe uyitshele ngishiphini yazi indoda ikwazi ukutshela ngishiphini mulele nayo ikutshela iphini yekhadi ikutshela iphini yekhadi ngovutha bhe ayibo suphethe uvutha bhe la ekhaya nonika besifazane uvutha unika besifazane and nomvusa nkunzi umfazi ngaphuma hamba thola amashende suphethe hey man hayi siphi inombolo siyawufuna manje umvusa nkunzi nabo bayawufuna novutha bhe kanti bayafuna nokuye gambling siphi inombolo nansi inombolo engiphethe kwamhlaba yalingana kwasikhukhula 072 37 88 555 siphinde 072 37 88 555 Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe njengalesi sikhathi samanje besikhuluma ke yena kaMasango unkosikazi omncane kaSikhukhula niyamazi kuSikhukhula ngemisebenzi emihla yenzile njengoba umuntu ebelokho echazile ukuthi inyanga ebilapha abantu inhlangothi zonke zomhlaba ibalaphishwa phesha kwezilwandle manje siphethe kaMasango ngicela ukuthi usiphe into ocabanga ukuthi kumqoko ukuthi ababukeli bengayazi emakhaya mhlambe mina engakubuzanga ngayo right usikhele phezulu nje mina uNingizimu Afrika into engininika yona ngithi mina wozani kwamhlaba uyalingana kwasikhukhula
kwasikhukhula kuyaphileka. Kwasikhukhula asinakho ukuthi mungabe ufuna indawo yokulala ukuthi sizokunikeza mhlambe isite sithi yabhadalelwa cha. Isinkwa noma ukhama isinkwa sika 2 noma esikhathisini hayi ngoba leso sinkwa sithina siyenzela ukuthi wena ulala usidlile. Woza kamhlaba yalingana uzosithola isinkwa, uthola indawo yokulala, uthola indawo yokugeza, uthola indawo yokuthi uziphilise ngapha sithe endlini encane. Awukhokhi ngisho isenti kwasikhukhula kamhlaba yalingana until uzubuyele back. Mbukeli weSiyaviva TV1 kuyintokozo ukuthi sihlale kanye nawe, sibonane kwivideo elandelayo.